Nshuti bakunzi b'amateka mwongeye kwirirwa, mu mwanya tugiye kubagezaho bamwe mu bami bayoboye u Rwanda n'amateka amwe n'amwe yabo. Amateka y'abami bayoboye u Rwanda. U Rwanda ni igihugu gifite amateka maremare y'ubwami, aho bwamaze imyaka irenga 400. Abami bayoboye u Rwanda ni benshi kandi buri wese yagize uruhare rukomeye mu mateka y'igihugu. Dore urutonde rwabo hamwe n'ibikorwa byibukwa mu gihe cy'ubuyobozi bwabo. Uwa mbere ni Gihanga Ngomijana. Niwe washinze u Rwanda nk'igihugu cyigenga. Yabayeho mu kinyejana cya 11, akomoka mu bami b'Abanyiginya. Yashimangiye umuco n'amategeko mu gihugu, ndetse anashyiraho umusingi w'ubwami. Umwami wa kabiri wayoboye u Rwanda yitwa Kanyarwanda Gahima. Umwami wa kabiri ukomeye mu mateka, yashimangiye ubumwe bw'igihugu. Yagize uruhare mu gutegura inzego za politiki n'ubuyobozi bw'igihugu. Twihuse, umwami wa gatatu yitwa Ruganzu Bwimba. Azwiho kuba yararwanye intambara nyinshi z'ubwigenge, kandi Ruganzu Bwimba yagize uruhare mu kwagura imbibi z'u Rwanda, arwanya abashakaga kurwigarurira. Uwo ni Ruganzu Bwimba, umwami wa gatatu wayoboye u Rwanda. Umwami wa kane yitwa Cyilima Rugwe. Cyilima Rugwe ni umwe mu bami babayeho mu gihe cy'iterambere ry'ubukungu n'ubuhinzi. Yashimangiye ubumwe bw'Abanyarwanda, anashyiraho inzego zo gutanga ubutabera. Uwo ni Cyilima Rugwe. Uwa gatanu ni Ruganzu Ndori. Ruganzu Ndori yabaye umwami ukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Yongeye guhamya ubwigenge bw'u Rwanda nyuma y'imyaka rwari rwaratewe n'abanyamahanga. Ruganzu Ndori nanone azwiho kuba yarasubije ishema u Rwanda. Yitiriwe umurengezi w'u Rwanda. Umwami wa gatandatu ni Mutara wa mbere Semugeshi. Semugeshi yateje imbere ubucuruzi n'imibanire hagati y'abaturage. Semugeshi nanone yashyizeho imihigo n'imitwe y'ingabo yo kurinda igihugu. Umwami wa karindwi ni Kigeli wa gatanu Rwabugiri. Azwiho kuba yarabaye intwari mu mateka y'u Rwanda. Yagabye ibitero byinshi byo kwagura igihugu, ndetse anashyiraho uburyo bwiza bwo gutanga ubutabera. Yateje imbere imiyoborere n'ubutegetsi bushingiye ku mateka. Uwo ni Kigeli. Umwami wa munani ni Yuhi wa gatanu Musinga. Musinga yabayeho mu gihe cy'impinduka bikomeye, harimo n'icyo abakoloni b'Ababiligi binjiraga mu Rwanda. Yahanganye n'iki kibazo, ariko byaje kurangira akuwe ku butegetsi mu 1931. Umwami wa cyenda ni Mutara wa gatatu Rudahigwa. Niwe mwami wa mbere wemeye ukwemera gushyigikiye ku idini Gatolika. Yashishikarije abaturage guteza imbere uburezi n'ubuvuzi. Mutara wa gatatu yabayeho mu gihe cya colonialisme, agerageza guharanira ubwigenge bw'igihugu. Umwami wa cumi twihuse, Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Niwe mwami wa nyuma w'u Rwanda wabayeho mu gihe cy'ubwigenge bw'u Rwanda, ariko ahura n'ikibazo cy'amakimbirane ya politiki. Yakuweho ubwo u Rwanda rwahinduraga ubutegetsi bukaba repubulika mu 1961. Icyo ubwami bwasigiye u Rwanda. Ubwami bw'u Rwanda bwasize amateka akomeye n'ubuyobozi bushingiye ku muco, ubuhanga mu miyoborere, ndetse n'umurage wo guharanira ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu. Nubwo bwavanyweho mu buryo bwa repubulika, ibisigisigi bwabyo
biracyagaragara mu muco w'u Rwanda no mu mateka. Ngabo bamwe mu bami bagiye bayobora u Rwanda, tuzagenda tubagezaho amwe mu mateka y'umwami ku giti cye, ibikorwa yakoreye u Rwanda ndetse n'ubuzima bwaranze ingoma ye akiri umwami. Ngayo nguko, ayo ni amwe mu mateka y'ababashije kuyobora u Rwanda. Ngaho nimugire ibihe byiza, turabakunda.